Rwanda wagaragara loser. Abaminisitiri b'ubuzima, abahanga udushami ikoranabuhanga, abashakashatsi n'abahanga mu by'ubuvuzi, abaminisitiri mu nzego zitandukanye, n'abanyepolitiki n'abandi bafite aho bahuriye n'ubuzima bw'ikoranabuhanga. Cy'ubwenge mu n'ubu buhangano ari ribonwa n'amahirwe ya Afurika mu guhangana n'ibibazo bimwe na bimwe byugarije ubuzima. Abaminisitiri b'ubuzima, abahanga udushami ikoranabuhanga, abashakashatsi n'abahanga mu by'ubuvuzi, abaminisitiri mu nzego zitandukanye, n'abanyepolitiki n'abandi bafite aho bahuriye n'ubuzima. Abaminisitiri b'ubuzima, abahanga udushami ikoranabuhanga, abashakashatsi n'abahanga mu by'ubuvuzi, abaminisitiri mu nzego zitandukanye, n'abanyepolitiki n'abandi bafite aho bahuriye n'ubuzima. Bagaragaje ku ikoranabuhanga cy'ubwenge buhangano ari ibonwa mu buvuzi. Ibyagarutswe kuri uyu wa 13 Ukwakira 2025 mu nama y'iminsi itatu iteranye ku nshuro ya kane, yahurije hamwe abarenga 1% bakora muri izo nzego, aho bari kwigira hamwe uko hatezwa imbere ikoranabuhanga mu buvuzi bw'Afurika. Africa Health Tech Summit. Iyo nama y'iminsi itatu iteranye ku nsanganyamatsiko igira iti ubuvuzi budaheza, gushyigikira udushya tugamije ubuvuzi kuri bose. Abayitabiriye bagaragaje ko ikoranabuhanga ari ishobora kubaka inzego z'ubuzima mu byiciro bitandukanye, kandi bitewe n'aho isi igeze ubu buri wese arifite mu biganza kandi ashobora kuribyaza umusaruro mu buryo ubwo aribwo bwose. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Sabine yagaragaje ko buri wese iryo koranabuhanga arifite mu ntoki mu gihe afite telefoni n'interineti, kandi ari bwo buryo bushoboka bwo kuziba bimwe mu byuho bikigaragara mu buvuzi muri Afurika. Yavuze ko izahindura imibereho y'Abanyafurika kuko yifitemo ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi icyarimwe, bikaba ari imbarutso yo gukemura ibibazo by'ubuke bw'abaganga n'ibindi byugarije umugabane. Yagize ati "Ayi niyo mpinduka ikomeye ku isi ubu n'ubukoresha ikoranabuhanga, utarindiriye kujya kubaza umuntu ku giti cyo ukaba wabishyira hamwe ugasuzuma abandi benshi, noneho abarwayi benshi ukabavurira icyarimwe. Ayi iragaragara nkaho ari igisubizo kuko nko muri Afurika twari dufite ibibazo by'abaganga bake, niyo mpamvu tugomba kuyitaho." Minisitiri Dr Nsanzimana yavuze ko hakenewe politiki